Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian sang puya Nili o Tororman International Tourism Mart ITM chu Voinhian Union Minister for Tourism G Kisan Redian Ardeng Thomhola Hongdon President Rupati Murmu chuan Hnathil District Maudor Khobula Lunglang na hun chimathi chung te chu torpi tak zet huwa soi Nimin Khan Manipura helo samthum pakhat chuan an silai tungin sarkar kuta anin pe Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan India Thara New India din konga media de chuan chanvo poimo le siam thatna an chan tul hle ati Nili Otora Roman International Tourism Mart chu Voinhian Union Minister for Tourism G Kisan Redian Ardeng Thomhola Hongdona Ponto angin ITM nei tur chungchang hi Tourism Minister Poroba Romoi roite chuan Tholani Khan chanchibu miten hena soim ITM Pol Hian Mizoram State Mega Exhibition po hoi hot ani angati a Voina Union Ministerate International Tourism Mart Ahonna Hian Union Minister of State for Tourism Pu Ajay Batle Union Secretary for Tourism Pu Arvind Singh Baka mi poimo dang tepo ano kaldon thu soya zanin tourism project poimo tak development of convention center and associated infrastructure chite Aizawl chu puji kisan ready hiam alunga phum don ani International Tourism Mart Aizawl Air Ground Ardeng Thoma Hall Ras Bhavan ne re ek tourist resort ta temhan tro manani a Naktuka Ardeng Thoma Hall sumdona chungchang choi hovin India Marchak State te phocho hun manani anga heta hian state in 10 stall an hondon ba ka sumdona chungchang choi hona hian Mizoram atang po in tour operator homestay nei tu hotel nei tu le travel agent mi somni panga antel don ani Tourism Minister in Alosai to angin International Tourism Mart Puala Bot Sai State Mega Exhibition Chunimin Khan Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanglenan Aizawl Sipala Mola Honga Dr. Aral Thanglena chuan Mizoramin Avai Khana Tana International Tourism Mart sangni somni pani athlang thei chu lom omati thu soya hei hian khwalchin hibna konga malak na Mizoram mai ba ka India Marchak State tan bungthar kai tir ngei se adu thu soya tourism industry khovel ramdanga chuan sumnar bera an manga Mizoram apo tun sarkar kala hian tourism industry apuangin apoma hemenu hian malak dan te po thak dang lamin ara tha mu chho mek zelani atibok Mega Exhibition a hian dor sang sang somseri paruk oma inrini thleng chomdar som khatanga zandar ko thleng ko thei ani ang Agriculture Minister Pusilerin sangan pangpar ching tu te zinga ei mu nan tak tak mang anom chu thilomom takani ati nimena pangpar ching tu Pol Mizoram Florist Association kumsomni pangatin lom National Conference Center Aizawl Mission vengania he thu hi soin minister chuan Mizoram Florist Association 10 kumsomni pangalai an thleng thei chu alom pui thu soin ram cheimoi tura pangpar and call to Mizoram Florist Association chu Pol hlu takanni ati minister chuan pangpar ching tu te harsna to pakhat chu leitha ani a hemi phusutur hian chief minister du sakna in SEDP sum cheng noiza somni panga mangin chemical tel lo leitha siamna OP12 biofertilizers unit CPU nei boirama din fel to ani a leitha siam chu tan me kani ati a pangpar ching tu te tan po OP12 biofertilizer himan tur omdona hele thahi agriculture scientist and ensin to in result thatak anneya Mizoram kholai hmuna po na atho tur angin athok theidon ani ati a sarkarin agriculture growth center asak tura lo nei tu ten an thlai thar an zor so vena tur hmun siam tumani a pangpar ching tu te info so vena tur hmun siam tel veni tur thu soilang bok ani Mizoram Florist Association hi Mizoram pangpara ti volti thu puya mangin kumsang ka jago somko pasere November tha khan din ani a general headquarters a member zanga chuang nei mekin Mizoram hun sang sang branch somni paruk ding mek ani President Rupati Murmu chuan Hnathil District Maudor Khobula Lunglang na hmun chima thi chung te ator pui tak zat ti asoi President hian Nimin Khan Twitter kal tlengin chi na thlenga nuna chan chung te chu ator pui thu soya Hnathil District Maudor Khobula Lunglang na hmun chim chu alung che thak thu soi ani Maudara ABCI kori chimina del mi som pani zinga mi som kharwang chu mu chu ani to a ni zan dar ila chan vevel khan ajoi chakma kum somni panga khojai suri lungnei district ruang chu mu chole ani ruang mu to te hi sujit roi kum somni paruk achara sam Marandas kum somni panga West Bengal Rakesh Biwas kum somni pakhat West Bengal Mintu Mandal kum somni pakhat West Bengal Budadev Mandal kum somni panga West Bengal Khemlal Kumar kum somni pani Jharkhand Om Prakash Kumar kum sompare Jharkhand Subrata Raptan kum somni pali West Bengal Shafiqul Islam kum somni paruk Assam
Khamrai kum somli pariat zol pui lunglei district le ajoy chakma kum somni panga khoja suri ti anni a ruang zon mek hi Jahindur Islam kum somni pasari satra kanara NC barpeta Assam ani pon to ngin Prime Minister Narendra Modi chuan Nathia district mother ko lunglaw na hun chima thi chungte hna hian Prime Minister National Relief Fund atangin cheng noi hi pek ani don ti a liam tur te chu cheng si nga pek ani don ti alo soito ani East Tui Pui Bial to MLA Puram Thanmoyan Nimin Khan a Bial Chung Farcon Water Supply Scheme na thodan tur le Farcon Playground na artificial turf pha dan tur te amuna kalina enfia Puram Thanmoya chuan cheng noi zali somnga senga Farcon Public Playground na pha tur artificial turf to special assistance to state for capital investment sani somni pathum noi tho turani thu soya East Tui Pui constituency a masaberni tura phulem omna in khelna hun ma nuam le thatak siamani tur cholo momati thu soi ani Nabar Rural Infrastructure Development Fund 27 manga thotur Farcon Water Supply Scheme solar pumping chu cheng viable chom prok chuang sena turani a triau luipui ami tui pamani anga nikhata tuile tar noi li zel pam theitra donani a tui pam chu ani huna mi pakhatin nikhata tuile tar somseri zel dong theitra ro manani thu puram thanmoi chona soibok ani East Tui Pui Bial to MLA hian Farcon PHC sakmek le zirna in sang te tlo in andin munte ain fia nga ani chia drup na thlen changa che chuak turte mumal takle tangkai taka chet lockdown in zitina huna tel te hne na nimin khan kulasi borsa pujon LT sangan life vest le goggles ahlan borsa chuan cherup na thlen changa midang te chan chuan na thok tur chuan ril rule taksa sel nei apoi mo thu soin zugle muam rui the thil ka fili matula mani thalai puide tan enton tla kanuna poimo ani ati cherup na athlen chang pom mi te ta na tangka ni turin mani rin tok na huai sen na ba ka upscaling of abda mitra scheme training noi thiam thilan zirte chu man tangka poimo thu borsap chon soibok ani Kolesip district chunga wai me branch sang atangin thalai zate abda mitra training a hinan tela khotlang ta na mitrang ka ni turin Kolesip sub headquarters oi me secretary pulan moina foi ani heunman hi pulan in federal district organizer DDMA na ka shoya puming thanzol DIPRO le disaster management subcommittee sub headquarters oi me kolasi ba shuai tu te antela cherubna khen changa tangkai turahman ro engamoza abda mitra te hena hian pek ani to a life insurance ti sakturin malak mek ani bok Champhaya Legal Metrology Department thune tu tele Champhai District Consumer Association Trangdon chuan Nimin Khan Champhai khopuya petrol pump sang parukte amuna kalchilin andin hunan NFA tuel the ante na adigle diglote ante na khol an khoi danglam lote khola sil omte ti chet ani le nilote baka tuel the an pekte pol dalani le nilote lukte kin NFA Champhai oil filling station sang te tuel the te na diktokin an oil pek chote po athatok baka ante na kholte po ahim dam tlang ti an soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Nimin Khan Manipura hel somthum pakhat chuan anral thom tungin sarkar kut anin pe Manipur Police and Security Force of Aigar te malak na in KCP PWG KYKL Pripakle UNLF helpol ami te hi Nimin Khan sarkar kut anin pe a Chief Minister N Biren Singh Hovin Imphal helin pe te hi Lodonson anni Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan khovel mit mua ramin din mun sang alu azela wangin India thar New India din konga media te chuan chanvo poimo le siam thatna anchan atul thu soi Nimra National Press Day New Delhi alumna het hui soin Puthakur chuan India ram angmi puiro rel na chakta ka chuan press chak an poimo atia Prime Minister Narendra Modi sarkar chuan tu thar thiat belna lama in siam thatna tam tak kalpuin sarkar in re bolna lam dan po ol samle langtang zoka siamani atia Union Minister chuan PIB in thudik lo vena tule lodan konga na thatak an thok te soilanga Press Council po kilsang tanga ngai dan omte ngai poimo thiam se du thu soin mese chanche bumi te ven himba ka transgender te tun aya tamjok anin rolve thei adu thu soibok ani hehuna Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan point thu soin ramin zele na nei ma hawa tangin press meet chuan poimo hle ani ati a voina chon thudik tok lo the da thin chu mi puitan a hlom hle ani ati a press chu mi puiro rel na rama lungphum palina ani ati bok Chanchinthar serti topnan atlang pui
nili otra roman international tourism mart ITM chu voin hian union minister for tourism G Kisan Reddy ardeng thomohola hongdon president Rupati Murmu chuan na thil district mador khobula lunglak na hun chima thi chung te chu atur pui tak zeti asoi nimin khan manipura health samthum pakhat chuan an silai tungin sarkar ko ta anin pe union information broadcasting minister Anurag Singh Thakur chuan India tharne India din konga media te chon chanwo poimo le siam thatna an chana tul le ati chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani